Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Twashyize umukono ku masezerano shingiro ya Doha, amasezerano hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na AFC M23. Aya masezerano arimo ibice 8 bigaragaza impamvu nyazo zateje amakimbirane. Impamvu muzi. Ibyo bice nibyo tuzaganiraho mu buryo burambuye kimwe nyuma y'ikindi, kandi buri kimwe tuzamara kuganiraho tukabyumvikanaho kizashyirwaho umukono. Ibyo nibyo bizatugeza ku masezerano arambuye y'amahoro. Ibyo bice bizagena ibizaganirwaho uko bizashyirwa mu bikorwa n'ababishinzwe ndetse n'ingengabihe yabyo. Muri cyiciro twasinyeho ntiharimo amabwiriza adutegeka cyangwa adutera guhita tugira icyo duhindura ku butaka. Tugiye ikintu dukora ku butaka, nta kintu kizahinduka ku bibera ku rugamba cyangwa ku mirimo ya buri munsi, kugeza igihe buri gice kizaba cyaganiriweho kigasinywa kimwe ku kindi, kugeza tugeze ku masezerano ya nyuma y'amahoro arambye. Twifuza kubwira abaturage bacu ko tugomba gukomeza kwihangana. Urugendo ruracyari rurerure ariko turi kugenda dutera intambwe. Turashimira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'igihugu cya Amerika ndetse na Qatar yabaye umuhuza w'ibiganiro. Ubufasha bwabo budufashije kugera ku rwego rukomeye mu rugendo rwo kurangiza amakimbirane mu mahoro. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées, puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter. Le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait qui vient nous franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. Nk'uko mumwumvira rero, uyu ni Benjamin Mbonima uhagarariye delegation ya AFC M23 mu biganiro bya Doha bikomeje guhuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo no kuva leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Goma ariyo ya AFC M23. Aya ni amakuru agezweho rero ari kuvuga ku masezerano mashya y'amahoro yasinyiwe i Doha muri Qatar hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe wa M23 uri mu ihuriro rya AFC. Aya masezerano rero yiswe amasezerano shingiro kuko atari amasezerano arambye, ahubwo ni nangiro y'inzira izaganisha ku biganiro birambuye. Ubusanzwe intambara yo mu burasirazuba bwa Congo imaze imyaka myinshi, ariko yatumye ibintu byiyongera cyane mu ntangiriro za 2025 ubwo M23 yafataga imijyi ikomeye ya Goma na Bukavu. Abaturage barishwe, abandi barahunga, kandi ubuzima muri ibyo bice burangirika. Icyatumye rero Doha ihabwa umwanya nuko yari igihugu gishobora kwakira impande zombi zidashaka kubonana handi. Nyuma y'ibiganiro byamaze amezi menshi, Doha yashoboye kugeza impande zombi ku masezerano shingiro agaragaza uko ibiganiro bizagenda. Ikintu cya mbere gikomeye, aya masezerano agaragaza iki? Nta mpinduka izabaho ku bibera ku butaka.
nta gikorwa cya gisirikare cyemewe kugeza amasezerano yose asojwe cyangwa avuzweho, buri gice kigasobanurirwa neza uko ibintu bimeze ndetse kikabyumva ndetse bikanashyirwaho umukono. Ibi rero byemejwe n'impande zombi nk'ingamba yo gutuma nta umukino w'amayeri wongera kubaho mu gihe ibiganiro bikomeje. Benjamin Mbonimpa uhagarariye M23 muri ibiganiro yavuze ko aya masezerano ari inzira nshya ifungura ibiganiro byimbitse. Yavuze ko abaturage bagomba kwihangana kuko urugendo rujya mu mahoro cyangwa rujya ku mahoro rugikenewe, ariko ko hari icyizere k'ibibazo by'ingenzi bizaganirwaho haba ku miterere y'igihugu cyangwa ku mitegekere yacyo, ku kibazo cy'ivangura no ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro iri mu gihugu. Ku ruhande rwa leta ya Kongo yasinywe na Sumbusita, abahuza ba Qatar ndetse n'intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika bari bahari, bavuga ko aya masezerano y'uyu munsi ari intambwe ikomeye mu gushakira umuti urambye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage b'umurasirazuba nabo batangiye gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga, abandi bagaragaza ko bashaka amahoro n'imihanda ko ifungura, abana bagasubira ku mashuri kandi ubuzima bugasubira ku murongo. Ariko hari n'abibutsa ko amasezerano nk'aya yabayeho kenshi ariko ntiyubahirizwe, bakavuga ko icy'ingenzi atari ugusinya ahubwo ari ugushyira mu bikorwa iby'impapuro zivuga. Impuguke mpuzamahanga nazo zerekana ko amahoro arambye azagerwa hari uko ibibazo byose bishingiye ku ntambara bikemuwe, hari imitwe irwanya leta ikiri mu ngabo za Kongo, ibibazo by'amoko ndetse n'uruhare rw'ibindi bihugu mu mutekano w'akarere. Nubwo hari benshi bagifite impungenge, abasesenguzi bemeza ko kuba impande zombi zasinye iyi ari intangiriro nziza, kuko byerekana ko hari ubushake buke ku mpande zombi bwo guhagarika imirwano no kwicara ku meza y'ibiganiro. Mu buryo bwagutse, amasezerano ya Doha atanze icyizere gishya. Nubwo inzira ikiri ndende, abaturage baracyari mu gihirahiro, ariko mu buryo bumwe hari icyizere gike ko ubuzima bushobora gusubira mu buryo nibura iyo inzira yatangijwe izubahirizwa. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumviye ibintu bisa nk'aho bishobora kujya ku murongo, ariko tubibutse ko mbere y'uko aya masezerano ashyirwaho umukono uyu munsi byabanje kugorana cyane, aho intumwa za leta y'i Kinshasa zabanje kwanga kwinjiza, nyuma y'uko amakuru akomeje kugenda yandikwa ku mbuga nkoranyambaga. Ayo ntabwo yemejwe, nuko Chilombo Tshisekedi yari ategereje telefone call ivuye kwa no kwanga ivuye mu gihugu cy'Ububiligi, ko bamuhamagara bakamubwira ati boss kora ibi ngibi ushyiraho umukono ku masezerano cyangwa ubyihorere. Ibi rero ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda batebyamo ku mbuga nkoranyambaga, ariko n'ubundi bisa nk'aho bifite imvo ushingiye ku byagiye biba mu minsi yagiye ishira. Ngira ngo murabyibuka neza ibyabereye Washington DC, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Period News TV rero turakomeza kubagezaho uko ibiganiro bizakomeza, uko impande zombi zubahiriza ibyo zasinye n'ibyo bizasobanura ku mahoro y'akarere, ku baturage ndetse no ku hazaza ha Kongo nyirizina. Nk'ibisanzwe ndabakunda cyane, ni Period News TV.